Tubahaye ikaze inshuti bakunzi bani Bisangwe TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Reka dusuhuze abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba bw'u Rwanda, tutibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali. Nanone tubahaye ikaze namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu bitandukanye by'isi, tutibagiwe namwe muri mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Reka twongere tubahe ikaze. Iyi ni Bisangwe TV nkuko natangiye mbikubwira. Nkuko bisanzwe inkuru zacu ziba zidasanzwe. Aha tugiye kubabwira inkuru ibabaje. Navuga ko ari inkuru y'agahomamunwa. Umusore yagiye muri wese. Aha ni muri za toilette zo mu nzu. Izi toilette twita ngo ni toilette za kizungu. Agezemo yahuye n'uruva gusenya, aho yahuriye n'inzoka nini cyane iturutse mu mwenge wa toilette, maze iby'inzoka yamukoreye n'agahomamunwa. Ni mukanya rero mu buryo burambuye. Niwibagiye gukora subscribe ndetse no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tukugezaho umwanya ku wundi. Ikindi kandi nugende udasize igitekerezo cyawe ahanditse comment ndetse unasangize abandi iyi nkuru ukora share. Ni Bisangwe TV nkuko natangiye mbikubwira. Nge ndi Frank Mario Sebudandi. Ni mukanya mu buryo burambuye. Umusore yahuye n'akaga gakomeye ubwo yicaraga ku musarane inzoka y'inkazi ikamuruma igitsina. Uyu musore w'imyaka 18 gusa y'amavuko yabuze gato ngo atakaze urugingo rwe ubwo yakoreshaga umusarani wo mu nzu. Uyu musore yahise ajyanwa kwa muganga vuba na bwangu nyuma y'uko inzoka isohotse mu gikono cy'umusarani ikamuruma ku gitsina. Uyu musore yagiye yumva uburibwe bukomeye bw'ikintu kimufashe igitsina ubwo yari yicaye ku musarani. Mu guhaguruka asimbukiye hejuru yabonye inzoka nini imurekuye isubira mu gikono cy'umusarani. Niko kubona igitsina cye gitonyanga amaraso atari make. Amakuru avuga ko umubyeyi w'uyu mwana yagize ubwoba bukomeye buvanze n'agahinda nyuma yo kubona ibibaye ku muhungu we. Yahise ahamagara imbangukiragutabara, bihutana umwana we ku bitaro kugira ngo ubumara bw'inzoka butaragera ahantu kure. Ndabibutsa ko igitsina cye cyaviriranaga kubera ko cyakomerekejwe n'amenyo y'inzoka. Uyu musore yagize ati, nakoreshaga umusarane bisanzwe, binunguye nagiye numva uburibwe nk'ikintu kinjombye urushinge ku gitsina. Nasimbukiye hejuru, ndebye mbona inzoka inaganaho nari nicaye, mvirirana amaraso menshi. Ndizera ko igitsina cyanjye gishobora koroherwa. Nyuma haje abantu maze bafata inzoka bayishira mu mufuka mbere yuko bayirekura mu ishyamba ngo yigendere. Aha ndabizi utekereje ko wowe itakugendana. Stefan ariwe nyir'urugo avuga ko akibaza ukuntu iyi nzoka yageze mu nzu yabo kugeza igeze mu bwiherero batayibonye. Ati, sinzi uko inzoka yinjiye mu rugo rwanjye. Byashoboka ko yanyuze mu myobo ihuza umusarani. Nzi ko inzoka yababaje umuhungu wanjye, ariko nizeye ko ari bukire. Azahorana ubwoba bwo kujya mu musarani. Ndashima abakorerabushake bafashe iyi nzoka. Mbibutse ko uyu musore w'imyaka 18 n'uwo muri Thailand, akaba yitwa Sirafop Mascart, yahise ajyanwa kwa muganga vuba na bwangu. Ikinyamakuru Naija News dukesha iyi nkuru kivuga ko ibi byabereye ahitwa Nothabur hagati muri Thailand mu birometero 13 werekeza mu majyaruguru ya Bangkok. Ngayo nguko rero iby'iyi nzoka yakoreye bya Flambi uyu musore. Benshi barimo baribaza ikibazo bati, ese kuki iyi nzoka itafashe ku kibuno ahubwo igafata igitsina? Ahari abasobanukiwe neza uko imisarani ya kizungu iteye, murabizi neza uko biba bimeze iyo umuntu yicariye uyu musarani. Gusa nibiba byashatse kuba, benshi nabo bakavuga yuko ibingibi ari ibintu bamwoherereje. Ntiwibagirwe gukanda subscribe no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tukugezaho umwanya ku wundi. Ikindi, sangiza abandi iyi nkuru ndetse unakore share, unadusigire igitekerezo cyawe. Nge ndi Frank Mario Sebudandi, naho iyi ni Bisangwe TV. Imana ibarinde.